Hei, apalah. Mana volcano tu? Sana. Bahaya ni. Oi. Aduh, habis hancur rumah. Aku tak duduk situ. Hi, Mr. Blackman. Sorry racist sikit. Oi, relax. Tak relax, Mat. Tak relax, habis hancur. Memang dah apa tu? Apa yang bergumpal-gumpal macam tu, guys? Entahlah. Sisa menanggung rindu. Aduh, kena damage saya.